Sanibonani bafethu, ninjani? Hayi nami ngiyaphila kakhulu. Yeah. So ngithatha lethuba ngibingelela wonke umuntu owumthandi weinkondlo. Yeah, wonke umuntu owumthandi weinkondlo aphinde futhi abe umlandeli wami. So ngithi nje ngibingelele bafethu, ngibonge ukuthola lethuba lokuthi ngenze le video le. So isizathu sokuthi ngenze le video I'm just taking you through i-journey yami yaka poetry since 2013 up until manje 2022. So ngithi nginazise nje kabanzi ukuthi kwenzakaleni. So yeah, 9 iminyaka ngenza poetry. So ngithi anginike amazwibela ukuthi nazi ukuthi sikelela ubuyapi, wenzeni, kuphi okuningi akwenzile. So yeah, iloko nje engifisa ukuthi ngikwenze. So ungena nje endabeni 2013 kwaba unyaka la ngibona khona ukuthi ngingayithatha ipeni ngibeke ephepheni ngibhale umyalezo, ngikwazi nokuthi lowo myalezo lowo ngazise abantu ngawo. So yeah, ngingasho lokho. So 2013 ngakwazi ukuthola ukuthi ngingayenza poetry. Kwaba unyaka ojabulisayo kimi, nalapho ngaqala khona around October. So yeah, so ngathi mangiqala kona kwakungekho lula ngoba kwakunawo lama doubts abakhona ukuthi maybe lento le akusiyami, izinto ezifana nalezo. Kodwa ngakwazi ukuthi ngiqhubeke nami ngihlanganise nabantu asebaphambili ngepoetry. So 2013 ngaqala ngabhala ephepheni, ngabhala inkondlo zabayiningi, ngibhala lapha up until 2015 ngakwazi ukuthi ngibhale, ngizenzele ama-video nje eceleni just ukuthi ngitshengise abantu babone umsebenzi wami. Okay, yeah, ngahamba but unyaka omkhulu waba khona, noma unyaka omkhulu engawucelebrate u2018 la ngakwazi khona ukuthi ngidibane nabanye abenza inkondlo. Sakwazi ukuya e-studio, noma ngaqale ngaya ngedwa e-studio ngikhipha inkondlo eyokuqala ngqa empilweni yami ngenza poetry. Isihloko sakhona besithi impilo enzima. Inkondlo yami yokuqala engabona ngayo ukuthi sengithuthuke kangakanani kusukela 2013. So yeah, ngakhipha ethi impilo enzima, then ngizalandela nezinye, yeah, ezinye izolo esibhedlela, Dear Diary mangabe niyayikhumbula naleyo. Yeah. Then kwaba khona inkondlo eyangihlaba umkhwele. Yathi mayengihlaba umkhwele kwaba inkondlo mani ngakhumbula nonke kwakuyinkondlo isihloko sayo sasithini, izingoma ezimnandi, leya poem leya. Yeah. So kwakuyindlela yami yokucelebrate i-Valentine. If ngingabuyela emuva 2019 noma 2019, yeah. So izingoma ezimnandi ngakwazi ukuthi ngiyiperforme kokuqala eMlilo Combined School. Beba-celebrate nje i-Valentine, kumodelwa lezinto lezo yabo. So abantu bayithanda kakhulu. So kule poem ethi izingoma ezimnandi ngakwazi ukuthi ngihlanganise ingoma, ngizenze ingoma ezazidumile ngaleso sikhathi lezo, ngazenza inkondlo. So yeah, ngasebenza lapho nami ngabona ukuthi yeah. So ngathi mangiperforma bayijabulela abantu kakhulu. So yeah, sisuke ku-2019 2020. Yeah, 2020 ngicabanga kwaqala i-COVID-19. So yeah, izinto zahamba lapho, yeah, zathukuma kancane but bengikhipha nje, but nazo azange kube unyaka
ojabulisayo ngaleyo ndlela leyo. Then here come u-2021 la ngakwazi ukuthi ngivule khona igroup ye-Soul Healers. Leyo group leyo yayihlanganisa i-poetry no-music. So sasiba u-6 kuyo, amantombazane abe-2, hlanganisa usisi wami nomfundo manimazi ngikhiphe nayo inkondlo cishe sezungaphi manje 2-3 nomfundo kaPoet. So then bese kuba abanye Junior Painkiller, Painkiller, Soul Healers kwaba igroup emangazayo, sakwazi ukukhipha ingoma ngicabanga sezu4 manje. Mani ngabuyela emuva khona nje ingoma esayikhipha ethi ngenelela mdali eyasenza saba more popular, saziwa kakhulu. Sasebenza kuleya ngoma leya, mangicabanga mangabe ngiyikhumbula cha sasebenza kuyo. So 2021 ngasho ukuthi kwaba unyaka la esikhona khona ukuthi sinyuse izinga lethu siye phezulu. Uphela 2021 ku last year loyo cishe ngasebenza nakhona kakhulu ku Soul Healers. Nangapha enkondlweni bengilokhu ngiphusha sinomkhelele sishaya izinto zakhona, usengwayo sishaya izinto zakhona. Manje ngakhumbula kahle sike sakhipha ingoma ngathi inkondlo ethi inhliziyo yayiphakela nayo yathatha ngibeka kwelinye izinga leyo nkondlo leyo. Then sekwaphuma nalethi emgqonyeni, umama wangilahle emgqonyeni la bengifeatureisha khona usengwayo, cishe naleyo yathinta abantu abaningi leyo nkondlo leyo, bayithokozela ukuthi umama wangilahle emgqonyeni. Cishe wathi message kwaba ne-message emangazayo leyo nkondlo leyo ngokusebenzisana nosengwayo, sakwazi ukuthi siphume nento engathi yaphatheka. So 2021 waphela, then 2022 unyaka omkhulu ke lo la sakwazi ukuthi ayivule igroup ezibeni sezinyembezi. So sathi ngathi mangivula leyo ngangasho ukuthi igroup but i-platform share ama-short stories ney'nkondlo ezibeni sezinyembezi. Futhi ngakwazi nokuthi kuleyo platform leyo kube khona i-album engiyicreate-ayo. So ngathi mangicreate ngaleyo title ethi izibeni sezinyembezi, just ukuthi ngishare lawo maphini abantu ababhekana nawo endaweni eyihlukahlukene, abanye abanakwa. So ngakwazi ukuthi ngiwenze ukuthi kulezi nkondlo engazenza kuleyo album leyo zakwazi ukuthi ziveze ezinye ngathi nasingayinothisi. Kwahamba-ke 2022 ngoJuni bese sesenziwe inkondlo ezo-5 cishe kwakuyi-EP leyo. Then kwahamba kuze kube manje i-album zikhona inenkondlo eziwu-10. Inenkondlo eziwu-10 cishe ngeke ngayawashare ama-topic akhona kulezo nkondlo lezo. Cishe that's it. So that's 2022 mawungabalazi unyaka yokuqala so yayilo futhi sizawuqhubeka alokho luba fethu